O te folo fo fa talo fa tu Samoa lau mai moga le fo vai nga le fiafi I le to abatali o le tautua fa awau male o nanga lau Bluwave TV. Ya ma le tatou poroklame o le Tautai e ma le manuia Tautai e ma le malo faivo si o tatou waturu. Ya sa fita I tu kai foi mai se foi o le. Sa ili ga malo po fia lava le tafo ke lope o lo e tautua ai ainga no mai kalesia mai se foi o le malo. Toi fa fele ia tu mo folo fa tu Asiata ia mo oile dei vaenga o le fiafi I le aso lua le aso lua se fulu le masina o Seteba lua fe lua se fulu pale lua ma lo le folau Samoa ma lo le tapuai ma lo le fa totoa le lilo mayava ia ile dei foi vaenga o le fiafi tani tonu ia o le wa mtalia foi tiu te mafaiva manga luenga ia afenga iai ia ale tatou tunu ule mai se ila tau o sifi po ioi o leo la sauni fo ile nei taimi ia o folofa ma fa talo fatu ia ila mai moanga fo isa mo o ele fa to a mai a o lewo va ia tu o la tu tanto wa fa talo fa o lewo mo wa ma so ta inga mai sa mo ma le fionga ile ioi le minister o fatoanga ma fainga faiva le ala utou sila mai ai uma to korosi tatou camera se o tou sila mai ia mana tu foi langa o lewa tu salta tu fa sala ngore te bile nei mo foi la leva no ia la tanto wa papa avelo io ile dei vai ngo le fio folo fa tu Samoa a muri se taimi ia on tanto pa ile io sa ma fainga ia ai se tu foi tanto camera so fa talo fa mo le lava Ryan faina freaking put the na utou sila mai ia sa ma fa talo fa mo folo fa tu ia ile o fionga ile minister o fatoanga ma fainga faiva o leo ta live tu sa o le taibile nei ia o fetau I foi ma le to ai tau no mai o la uka kalo a talo fatu ma fa fira ia tu malo so fu mruia ila to fal ma Asiata malo tai malo volta wa tai nei fe fi mata mo fie ia o le awinatu le tato fa salonga tu sa o le nei tato fale o leta penai tato lo awina tu fafo nei Vaetele o le fato ata unu mai le ta penanga le fafainga mai o maubanga le ua I fafainga le ona I mesa ta pena lava taluna tu lai mai fainga malo I o lo fa ko ngakalo o le lawa sisi mai Asiata mai mo mai tato tunu ya o le ua I fafainga le yeli ta nei o fa mo le nei ta penanga ina yam faina ta pena le tu langa uma ba tu le ta mafa mo ta tu ya longo atu le fionga sunga fa fenga ngal ta Tasi Market o le o ta pena tu le tu langa o ta ta maftanga nei le o to si mai ngal wenga le sa fa le wasu ka vai fa ma poina mai o ta to ma panga le wasi selen ya ma fa mo na le sa ta no tele taimi ai fa talo fa tu le fa fonga mai foi el tato no ta fa fio la langi mo mai el tato fa tal no ngal nei aso ia ia le tu elo na lo fo mo na ngal lei ia un fa tato fe lo so fu mo real nei tu la fa fi talo fa Asiata ia o folofa ma fa talofa I la o fionga I le minister fa toanga ua e amaka fo I le fa ke I mai o mantou ia ina va ia tu le tulanga fo I wo mtua ma tautia ma tau fia va ai fo I a me se le fa fo ma wa ma sila mai mo ale tunu ina nei taimi lungo le amatanga le ta fa talanonga se makuala popo ala vali o tatou talo o fele sa waile a war fa fo ma wa le tunu o feni nei tu malo pe ka wa ko ma ko sa vai pe a o le maumanga le fa ia le sa o le fanua lava o leva na iai tolsu mo tupu eka le sa a matalo tato fainga malo ina utula ia o manatu e tato tau la mopea so soni na ele ngate faifa la ulo mo tato awinatu o loifaf ia pe tau pentau la mo tato ia o le urua se selenga la le tau fai mai na nafi e male so to tau fai foi tai ina ia lava matutoe se tulango se pusa o loe avatu ngal tape na ngalava ia fa mo dia final tato alo inusila al tulanga na o fa mo na le so male tau mo faingo lewo ia ile urua se selenga ba lo fa tai le fa toto ale lino maiava fa tai fo ile mo mana tunatu pe o le tala le tamalo ana ia ele fa pelanga o ngase ia ile ofisa ngo fo le malu le ofisa ia le la o sila miole tunu ile o masani fo ile le soifuanga mingi sky fa manga
Ia, malo to E yo lo foi Asiata e mulitai nei me to finga mga luenga o ka ua wale vanga ai ngamu. Ia, fa malo atu, fa tai atu e uyo le tulanga e fa felo ai alo ia i lau fionga ia ai fa malo fo ile tau atai i lungo le ta por kalame ia ono le wata tambua mata fa tonu le fia mai na tu sa io fa tano nga i tulanga o le mata nga luenga a o tai ai la vai le uru ai selenga o le fo ia mai tau atu o le fo wana nau mai le tu malo sa nga la to ia ia e fia tongi se la to ma fa ilo fo ia la to fu fa ile le nga la fionga. Ia, o le nā ua whailo atu masin fau, ia e tapena ai le talomua ki tātou i tu malo sanga ngā wha. O le ua umana fsotai mai tātou mtanga luenga, ia ama tāpena fo i tu langa peo na iai whaalinga o le uma ea, o e peo palauri mua le sa tamua iai tātou wai se serenga te tele nei e tu malo. Ia lo ave pea le abanoa e tāpena le iai, o le la uma ea le tāpena ngā le tu malo sanga nga fa ile fionga foi le rifai pule ya tonga la tanga lo tele pari polo ya le la fa mo e por va masin fo ya ta penanga lo al ele o fata na ta pena me ano ta pena ia ta pena tu langa tau me fanga penga fola waina fola to mo fomata ya ta pena tu langa mai me tau tinai me afale fale la langa tu langa me tau lima ia pe ole atoanga na ole ua i selenga ia ua nei to eta ua le tato mele sai ai o le talomua ia na o mea ano ma mea ai ia le tapenanga le ua tapena fasolo atoa ia afia ima tapenanga loto i fale le ngata i tau mafa ia tapena le ano fale o Maota malawa Malo whaafitai tele. Ia, malo fo i le whaatotoa i lau fionga i le minister. O nisio vae ngau te fia whaafisiringi ia maa whea li tā whaataranoanga. Ia, mo mātou la vai New Zealand, lena mau atu, tātua whailoa i ma le whaatonu fo i o tūlanga tau i whaatoanga mai le malo Amerika Samoa, lo tātou uso tu ofe fo i Amerika Samoa, ia, le fionga i Asolia o le fionga le Maopu, ia, ma whaina i whalau tele lau fionga te teifono, e le i whanga i ona tau whailoa i le amatanga o le tausanga. Ia, e pe o le ua tatafa tau le leia matala nisi o avanoa lau fionga? Ioe, o le whamoe le nā o le taranoanga o le na whai le ato o Samoa. Pe lava na tātaranoa fo le tele o taimi Asiata. Aua nei to e poloka. Aua foi nei to e tātao mia. E fsota inga sa o lava au ma le director e le fionga e Asolia. Ia, ai mai se fo i le tūlanga e le director o whainga whaiva. Mata lon whataviri, mata lon whataranoa, mata lon whanga ioi. Aua nei to iai le mele sa tupu mo taranoa le se me tupu. Mo le wan, o matua atangi ai le mai o le fionga i le rifa tonu o whatoanga atutuila. Ia e a mata lo na whaifesota inga i le bautuina lava o le wina atu o tato fua wha ele leanga. O isi tulanga sa tau iai poloka o me umam tula fono, ia o taranoa ina ia whaingo fie. O le tūla le na o mai ai, o le tūlanga le whaatara no ina o le toe tau mawhai lea, e ave le tātou tūlanga o tātou manufasi, ano manufasi. Ia mawhaina ave le ano le povi, ano le moa, ano le mamoe o tātou sosisi o po masima, o mena, sama sani na ave yaso ia. Ai na tā ofi tutu umal taimi voile le taua voile na tupu le 9/11. Eso ivo o masino November. Na te ia le ua poloka o mai nata mau a ingol tatu atunu. I le tele o le maketi sa tatu o maua i tutu i le mele o le sa istu o moa Samoa o ula vai ia o ia ma me whapena. Na te ia ua poloka. O le fio maila o le fio ngai Asolia e toe a mata terenoanga i le awala e mawhai ai o na toe whai le tūlanga lea. Mai o te fie e wha laulo atu le tātou atunu e leo toe mamau. Ia o na talia lo leo tātou me umana ato ai la ma leo mai. O le fufuaka na mato ia i whataranoanga le na mato o ai tutuila. I le ato Samoa. Na walu ma ave company te tele lua. O company Aliki ma company Frankie. O la ua ia, o lo sapalaia umale tātou fua moa i tutonu i Samoa nei. Au whaatupula ia la tau fua moa ua leise si me ave iei wale wala vale
sa palai mo Samoa. Ai mo ai lo le tūlanga wa tauna sa ili se marketi mo Amerika Samoa. O le lana afia mai fo i le whaatonu o le whaatoanga o tutuila. E whai le tūlanga o le verification o whale moa i nei. Ina i whaatanga le tato fua mo, o na avatu i tutuila, ma o whaatara noanga na o lea e whai mai o te taritonu o lea ua taavili e le o toe mamao, ia o na whaatulanga ile le tūlanga ia o ke topa. E tauna sengi alo i ai, whai ungo ke topa, e tauna sengi alo i ai, mi marili e ngā alo i. Whaatanga i lolo mta upu lea. O le lona lua mta upu na fia mai e le director. O le amai ia lea o le tatou ia fo lea mo ia fo ia safu. Tō tonga o ia o iwi o ia. Na ave lea vili e mau aile me o le fish meal. O fish meal e mai e mix wa tasi ma tatou manioka ma mea nei. E mau ai me ai manu. Il tatou fale me ai manu lea la atatala. I se aso le whai ungo o le tausanga nei. Ma e o lea ua umana tā pena le tūlanga lea ina ia maua tau mafa mo povi. O moe, o moa, o ia. Matulanga malava tau be aya manu. Kwa tasi na whawhita au ni temi nei. E leo yeise tato whale me aya manu. O lo oka mai fiti mai tau ngata fo i tūlanga o me aya manu le feed meal. Ia leo toi titi lava mai a le tato whale me aya manu langa o si tainu. O le sila la sanga o le fio mai o le fio mai le director. Ina ia sapalai mai le star kiss. A tato fish meal, va tato fish meal ia. En faina mai ngau sei me ia manu mo tato nei. Ia pele la sanga te lele na siata na malanga mai ai le fionga ya sodia. Ia mfatal te no ni siom ta upu. Oni siom ta upu na malanga mai ai le stakis na lato malanga fatasi mai. O le sa ili atu leo ni tangata whenga luenga se to afe. E watu i nei Samoa e whawhenga luenga i tutuili. Ia, ma laua ia ao le fi to whaia le tinu. Le nā fo i la sanga tā ua mamori atu ai le tō tele o tangata whaingalwe. E maua awa noa i tutuila. Tua si le fio tutuila la tamai o Samoa o ngangana e tasi. Tasi le tau. E paula walo nei tūsi tia tele aina ilo sesi atunu. O le tūlanga le exchanging rates. Asi le fia atau lo tutuila e tala noa il tā la. E tala noa il tā la i tutuila. Ia e lua tā la, lima lua tā la ono i nei. Ali. Tulanga la na se tasi na mata puna fio mai ai le sunga le lead director ma le pulisili o le stakis o le awina atu o tato tangata whainga luenga mo atunu mau tutuila ma le taranoanga na o lofa solo lofa moe e malanga mai le whainga malo tutuila ma manua i se taimi o msalo por whaiunga o ke topa e no mai lo le wha mautu ma ta sengi whengai a mata aloa i ai mantua oe o le lava e alua tato fitaua inga fa fitaua inga le temi nei o alu pel tato Lady Naomi vai so uma mamori me mata mai a mai si mea ia e mai ele tele ma le ano no e tau mafa ia manisi o lo mai Amerika mo tato atro ia o le mafuanga na malanga mai ele malanga fa pito le no mai lava le tanga luenga lava ia ma fito tonu le mea le te tau vein fa minister fa tonga fa fai Ba lo fa lo fionga wa fa li manino le vaenga le. O te fia fasilia tua lo fionga le minister. O le nai ta o le taimi le vai tau le na poloka ai le vaenga ia a fu atu po le taimi o le 9/11 fo le lua fe le tasi. Fai tele si umi. Fai si umi na tau na le toe te tala mai. Ai pe yo le na ona toe o atu atu tonu le fainga malo fo toe au mai ma toe ti mantale mafutanga lea ma toe au talu le lei. Ia. Po e mo mai au lau fionga. Ya, talo fa. Tata. Ya. O e mo mai au. O e la kona pai. Ya, po e mau mai fa mo le lauri. Le kilia le atu lo si fonga. Sei tato atu li tanto wa pasalo fa pisi disi le. Ya sei to seki fa le tanto wa so ta inga mo Samoa va tu lo fa fonga Samoa.
Mai e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai. Numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia soi. Maua foi le umala mai tonga. E le ngata ilea. Mo ila tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala mai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawelawe? E sa o le lei. E maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le lei ia leo le pama. Le ngata foi lea. Maua pusa moa. I so tu ainga sizes. Whape foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo whara. La ngata foi leo pusa pepe. I le Tasi Market. E maua fo e ipu mo whaalawelawe. In bulk i le Tasi Market. Ia le nasa moa. A mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli. Ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o nanga ua tā ua le Monogram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lavare no whanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland. A le ngata I leo papakura I South Auckland. Can you be my wife? Ia, toi whawhira ia tu Samoa I lau whakamaua me so lau mai moanga le ua toi maua le mawhiso te inga ma le whionga I le Minister. So nga Laaulialemalietoa. Whamole lau whionga I le Minister pena I maua me lau whawhisiri le ana ai le I maua tu ta wanoa. Ia. Ia, whaftai Asiata. O te taritonu lava ia o le mafuaanga lava o le poloko whaftaua inga. O le tātou le toe koneti le ma Amerika Samoa. A tonu na iai na I whawhitauli o le taimi o le misela, ma le taimi o le tūlanga o le Covid. Ia e sidhia foi a tātou whaifoi ma tātou no foa. Ia e le tai tau lau o le whamoe moe. Pe o le mafuaanga le na malanga I le tātou whainga maloi tutuila. Ina ia mauti noa e mwhaina tātou toe amata. Ia o le lau tātou toe amata. Ma o le me siri na mata ua e le te tau na tātou no fua, ia e te tau na tātou tala mea whasolo. Ia e mei se fo le tui pea o lo tele fo isi maketi o lo sapalaia o lo mo tutuila. Ai le mawhai ei o na tātou no fua. Tau ana tātou o e una il tātou wha moi na ia maule mano o tātou fua wha e leanga. Ia maal ngā luenga nā le whai temi nei. Ia na tātala noa. Fua wha lau aina wha lau whai sua wha lau tau mawhamata. O ano manufasi le tau mawhai. E mai se ia ma mea ano. Fua wha ele leang. O le una il temi nei mo Amerika Samoa. Lono winga la o lau saunoanga ua fia le au whai pāpua atu lau. Le au wha manua le lafu. Le whaafonga mai le au saistu. O le au whai pāmoa. O le a matua una ina fo inisi o whaala potonga e mai se o le poloketi inisi o fioanga mai tu malo. E ingi vesi anga I Pamoa wa lela te tala le tatou wa vanoa e oa ianga I kukuila. E maua tupe Amerika I Fuamoa ma tūlanga whapena. Me tonu na Asiata. Wa e sila fia o le tātou maketi le moa Samoa. Ma le saistu. O le mtoi te lea I tutuila. E tau mama whaatangata ia so umam whai whalawelawe. Ia ele ngata e leo le Fuamoa le sa tatala noa ai. Te le ale la asangata ua e mawai maketi fau. Ma le whamoe moe vo e nā o lewa ma il tātou poloketi nei miliona. Ia o leo ngā inga o koe whainga o kako Pamoa, whainga o kako Papua, whainga o kako Papovi, o I o le Sami, o Penga, o mo me o Paia, o Neti ia, o mea umana, o le whaamapu e tātou polkalame lea. Pa leo mautinoa, e maua umama keti mo le whamoe moe lea. Malo whaavitai. Ua e tā ua le tūlanga I tātou Paia, ia ma tātou neti mo I ampo upenga ma tūlanga I le. Ua o ila le tātou whaavisili le vai aso le na te nei na wha manatua ia tātou ia le tā ua o le aso fo ile le mo whai ngā whaiva I le aloalo. Tama fo I le e tua ia I aso whaiso. Ae o le whaavisili te lo fo I le na e whaamari nonga inisi o whaatala noanga. Ia le whaataha ina te le Samoa o le aso I totono si o tātou o tiro. Ae tua toi ma le whaavisili lau whionga I le Minister. O ani au wala I tatau ai, o na tau wha malo sia e le matanga ruenga ma le malo, le aua le so o na whango taina o na ia tātou tamai ala iti ma fi ngota, ia i le taimile nei wha mole mole.
Ia, o le nganga lava ia, siata o le tau mawhaile pui ma ia maua pele a nganga voile le whangota whaawau. O tātou o loa umanei le alo. Siri fia foi e le ngata I fi ngota I le o ngā sami le lotu. Ia o fi ngota I le o ngā sami foi le alo. Ia o le tā whai oira ntanga luenga. O le tau mawhaile ai whaia ia awala e pui ai le whatama ia so ngā whangota inga. Ia matulanga vo ia o le iai o le tūlanga ia maua pēr tau mawha nei, tātou tau mawha masani. Ia o tātou loli o sea o funga, ia tūlanga o ia lalo ma ia laiti. Ia o ia o le tai o le alo, ia whapena foi whai mai matalelei, o limu fuafua, o whaisua, o ari ao. O mena, ua matua ia ngā I lava le tātou mtanga luenga I whamapue, ma whaatili ina ia tele ma maua I tono le tātou tunu. Ia olo iai pe puinga na e tau mawhai atoe pol kalame ina I aua nei shoki. Aua voi nei iai le tūlanga voi lea o le maua, ma le tūlanga voi lea o le alu ia a peu whatama ia amu. A peu whatama ia tūlanga o ia whingota I le lato fo I ola whanatula. A peu tūlanga na lea nga ia il tātou tau mawhainga. E le ngata fo I tā I whingota o sam. Ia o whingota I to tonu o vai mangalo. O le tātou lavai, tātou tuna o tilapia. O alava I am whingota e ola fo I to tonu o ia o vai mangalo. O le whamoe moe fo na le tātou mtanga renga o leu na I mo le teimine nei. Ai ua manatu ia o whamoe moe nga umana ina ia mawhai o na maua pēle tau mawha. Sustainable harvest, sustainable fishing, ia mai ai pēle puinga na ma le preserving. Tātou fuawha le lenga ia maua pēa ia le tau mawha mo le tunu. Palo whaavitai. Au tai ai tūlanga o tau mawha. Ai mai se fōi olo na puinga ia mai se mare whao ngaina. E mawhai au na to e whaamanino e lau fionga le minista o whaatoanga mawhai ngā whaiva I le mamalu le natu nuu whenga solo ai. Le tūlanga o le whaafisiri mai le au mainga o tātou ulu. Umu ulu. Eoi. O wala usaunga le no fōi mai ai. No utua mai o se tasi o ainga oka se pusa umu na au mai. A ua lo whalawa iai lau fionga le minista. Whele lei umai le nā pisi a mātou ni usila. O le asa mafua anga e afua ia me se afua le tau mawhalawa leo le ulu matulanga whapena. A wai pe te tau ona i se au wala e uia I Samoa. Ia po le ale whainga mo le manamlama anga lau tele o le tātou watunu. Ai po iei fo se fuafuanga I ono whaia ina ia mawhai e ona maisa o loto tātou ulu I lunga whaapusa umu. E te tauna mai o le tūlanga o whaafitauri le wasau no I Asiata. Mali. Ona I ele whamoe le o iei se poloka o tātou uru ia watu o le alawa tau le lei. Sei vana ngā il tātou uru fo I le wha aisa. O le tūlanga na o lo whatanga ina watu le uru I New Zealand. E tau whaavela le lei, ia ma le wha frozen. O ala awala na e lua le watu te le maua la po le tūlanga na wale whai ata to umu. Masani, e lo iei ma se meo wha le tonu. Ai masalo iei nisi mea wae, e apopo ia pele maru le tunu I tātou mea ia tauna ave. Ia aua ne I anti-Claire. Pwede asiata e tau lava ona declare me uma. Mali. E tele na mea e tusisi mea ele tusiesi mea. E tauisi mea ai ele tauisi mea ai oinala. E masalo mia I loa ele au quarantine po customs and ibsiri. E lela e tupu whawhita auli lea. Ai o tele maua se tūlanga o loo iai se whawhita auli. I le poloka ina o tato mea vela. Tau mawha vela. Ia watu. Ai manai ale whaamai o le leipo le alme le tupu. Ian tātou ngā ioiro le ina iaoni to e tupu mali me lea. E watu langa le sa wai atu I le New South Australia. Ia ua tālofa atu lava I se ainga Samoa lea na malanga atu. O tātou lava tau mawha tātou te masani ai. A le wa ai mali tilo isi atunu. E le ni mea ona tau mawha ina. E no vai atu ai whai ai pusi o whai ai ngau ma mea umana. E pe e fōringa e se lato si sira mle vai. A mo tau mawha uma tātou. E pe el tulanga na tau e pena wha malusi el tātum tanga renga le whatulanga atu le ngā seseina, ngā peleina, exportinga, ina ia uni tula I meila le whawhita uri le sa moni mawina.
Ma lo fa lo fionga minister. Tau tu ni som tau pulau teli. O le ua whamawina I whamaumau le tātou wa tunu. Latai se fulu wafi. Ia ila tau wa mawhai o na tāwhi whao mau tu wa atu e toe asia tu sio tātou wa tunu. Mai le masina au kuso lea na tatala I tātou pōra sipo tua oi. Anga ia se tema. La se la ngona o lau fionga wai. O lau fionga fo ina la tau la mua lava ile whaamanatu o maia o se fesi o tātou wa tunu. Ala ko ele a tasi de masina e to titi sfur wafel au ta fa watu. Asa ngona lo fionga ma tatu finga malo. Wa ese fia Asiata. O le totele o mai o le leile na. Ya ai mai se le tau mawhai ma le au ngani mai ma le manao mia le tatu atunu. E o mai asiasi mai. Ma le wha moenga le na au le totele o ai lava saofia mai. O le tuta ua le na. E pe watatala le avano e fai foi malanga atu al malanga mai ia fa fetai o se fai no mela na a te manawa wi ai o manele masina tasi o savari vale luso torso wafi rata wa vol to tele tangata o mai o ta vidi fo na ta ma ingo le tunu to tele fo tangata o atu o ta vidi fo na ta ma ingo le tunu mai le fate ia o tu langa le pa wal mer fa fifiina ua te lele na fai no mela amata ile talanga o tatou podas mai o te tautino atu Asiata o sunga fono ma mele wa amata I malua salo o atu ya November po December wa savali vali ana ile luas su wa fetangata o lo ia ile tulanga ta fa mai su tatou atu Ma lo fa tai. Ia ia tu o patatua. E vela nisi e fai mai se Asiata vesile tu ia la tai fono. O le whaila wasi kuela o Samoa fa fe mantou ia pe ma ele fe mantou tui. E pe te whale tau wala e te tala mai se mantou atu. O le ase fufuanga le tātou malo I le tūlanga le nei tangata fo iele le whai o la tui ma le tātou vaccinations. I o tūlanga na le whatala no ina tai o kapeneta. Ioi, o le pei ala tau mawhai fo le au wala e matala I lo mea o mai le tue tā pana mea. Ai ta talo mai se I au riel mai so le Asiata. Se lor tūlanga na leu whasolo ai sa whasolo le pepa na le la kapeneta e mawhai ai o na whatūlanga e se I whai u ngā whonoina. E o tai au ia o le lor tono whono le kapeneta tai au ia o na ieila se lao le fionga sui parimia. Ia o ia sa uno tonu al me lewa sa uno ia. O le leko ielongi kuia kako feo I free. Ma lo fa tai. Ona ia whaafisili e lua e tauanga tutusa I ona o leele o nā male laina o lo whai malangatu le fionga I leo malu o le tātou malo mar masiofo malana au malanga ia e peau whaamawai o le fionga le tupu tamaitai ia o lo motu foi male taura le fionga le tamaitai pāle mia ia o ani nai update mai whai ngā malanga a taitai o le tātou watunu o lo fionga mo le sira whaafonga le tātou watunu. Ia. O te manatu Asiata o le lipoti le na mai o lo maulo la soifua lau le lei. Emanuel whainga malanga. Ia o porkalame ia o le whainga o le tuu o le malo e le fionga e le princesse ia Elizabeth. Tupu tamaita. Ia o lo ngafa pea ma le whainga malo pertania. Ta ofi lava o lo whaasoro pea porkalame o le toi whale lau singa o le tuu malo o le fionga le tupu tamaita. Ia mai manatu o lo si le fia o mal tatu atunu malalu langi atoa update a le tulanga lava ia sa whaafisiri ana le la le mawhelo inga ma le fionga le sui parimia o lo manuia le whainga malanga ma salo e tue mamau e whaiu tau manga o le pēu whamawai ia ona tue taliu mai lo le Samoa. Palo whaaftai tele ia ile no manatu lo fionga. Ia ua tele tala I le mata upu lava le nei. Ioi, au telo foi wa tau wavala mai lau whaafonga I le si fesili le la aruatu. Ia wa manatu pela ngau tele I fesili ngi ai lau a fionga talu ona whaili taha porkalame le vai aso le na tenei. Walanga fato atupu le aso tofi. Ai wa umar taha porkalame le aso lulu o le aso lua le vai aso lea. Ia o le aso pongisa wa whailo inga fo itono o Samoa. Ia le vai whaile HRPP. Ai o le vaenga o te fia mana o e lau walunga tuai lau whaafisili so fina ngalo. O le whamana tuina o le neime o le aso pongisa o le whamana tuina o na ua
tu ole malo e se tangata. E te tauna pine ai. O le ale lau walunga tonu e te tau ai ona au sia le tūlanga le e whaingoa o le pongi sa. E te tau ona ua mai maule soifua ua malingi le toto vātur whaafonga le tunu o ua mai mawai le ola pe e mawhaifo ona tatou pongi sa ini mea ua te ena lo mana o lo fina ngalo. Lea so fina ngalo lo fio. Ia, tautala malwhaaloalo Asiata. O te taofi o lo malamalama le fina ngalo Samoa. Tulanga fo infa tulai meneim ta upu ia malifina ngalo fo lai tu. Tai o le tua ngai ia malela fo I paenga fa fai. Ai tia uia ia elea ia mo o ili wa pure la taupo fea vela to fa mo mua. Ai tia lava ia fa tai o fea le mea vel fa mo mua. O aso e ta ua le aso pongisa mo le tunu. Ono ni mea matu ia na tutupu. Oni soifua na mai mau. Oni whaafita auli na matua tele ai ni atangia o lui tau ma mewa pena. Oni a wha na angi malolosi. Oni tsunami na mali wale tofia. Wha mai o le misela. Wha mai o le koviti. Ia tainane le tele ma le anono ai. O le wha mai fo le tasiva sifuru valuna. Halu wai le fia afe o le tatu atu. Ia tainane le tangata valeina. O le tamainga ia tupua tamasese. Ia male to se fulu mon tupu. O tupu mai e o le tunu. Ina o tau sa idil tātou tuatua tas. Sia tau lo ula langona. O asona. O asona e te taun tātou mafau fau loto ai. I aso ia e tau aso whanoa noa. O aso pongi sa i o Samoa na matua te le nuti mamoia ia maltangi maiala ma le tūlanga o le mafatia ma le sa ili pupo ngā. Toto masaa ia ma le tūlanga o le mautono le tunu le tāvao whatawhei le ala whanu nofo e sea ia tunu ese. Ono lea, sa iringo le malotu totas. Ia awa manatu le aso pongi sana manatu wai le cha pipi. Le aso ono le leo atu ele sao tono le wharifono. Ia o manatu lava Asiata tu ia e whaavasenga mai le tunu. O lai e rito whai a Samoa I le wha mua mua. E ta tauna ave le tangata lava ia. O la tauna mau, o la tauna aso. Wha manatu ai le lato leo atu ele sao tono le wharifono. Ia o le taunga nana o la to le aso pongsa. Ia te au ia malo te tonunga I meta o le aso pongsa e peona iere manatu o le wha tua I le tua sa mo o tasi. Ia te tauna I eise aso le lei tātou te mana tuna tuai, ngā luenga na I o tātou matua mtua a, na matua asa ina le ngasua le tae o iupu whai o malo. Whano ai le lato soifua, maari liu le ala tangata wale ina, saua ina. Pupua ngā ma whai ngatā le loi mata malingi ma le loto whawau wau. E le ngalo nā mea, Asiata. Ma waso lana, waso nā tau te toe tō mana tuai. O tātou mana tō pēr tae o ia tua I le lato taulanga osi na whai mo le tunu. Ia o manatu a vea le lato nau nau e whataua e lato. Ma manatu ifo lato e tau atu lato na ilo le tunu. Ia, manatu lea Siata la whapaua iso o leo le tau pure nei. Te manatu o lo malama Samoa. I le mafuanga na laino atu su sofa atu I tai. Ono le latou lava mana onga mo latou e whatuatua na I le mamalu ma le paia o le parimene ma le whatununga al fong fetalai a ua latou solitu la fono. Malo whaavitai lau fionga I le whaamanino ina o le vaisua lea a natu fo ua tele ina tala noa ina. Ole popo le ngā e mai se fo io nisi o mātou o lo o ia tunu I whafoi la mātou tiro atu. Ai, whaleo pēr I lau fionga I le teitai fono. O le vaenga fo ile pei wat la tau tava vai ai loi I. Ni whainga vaenga le au tāpua. E tau mo le winga o le tala. Tu sai pei o le awa o Samoa ia. Mai le amatanga o yeile HRPP, SNTP. Ia o ai umaisi at. Nga uma le paloka. Whapawhala loa. Koe fo I o ma Samoa ia. Koe haru kangaka ia. Suere manguia o longa. Pei fatu ato o mai ai to tonu ina ua whainga palota. Ai pei o le mātou tiro atu. E pei o le la wha mau wha ilonga I loi I.
Ia ila tau fo ie lau te lango ai le HRPP a mai sela e nano ole popo enga ole o ila tau fo ina whaasoa mai nei ni usila e whaale o atu. Ona e tele ha o tangata ia o le la au. E peo le ato toa ia ma se fatu lea e whaaitu aua ia ma whainga o ainga. A le pe tau a fua mai ia ila tau o se e mai taita inga. Pele ua te tau ea ona whaapawhala nei mea ai koe aru kanga kaya kia elo na ainga se ia toe tuli lesi whainga pālota ona toe o mai fo ila ia lea toe tau wasa tūlanga whapeo. Lea so whina ngalo ia ilea tu matangi o mātou ia tunu i whafo lau fionga. Ira vainga lea. O te loa nai e sanga tonu lau whina ngalo, siata. Te sira fia le lei lava, e nā sa tātou sa wat. Ia e peitai o le lava e ave la o tala fo ele fai so ai por kalami fo isi le tio whasarara. E lei lava e lea. E lea le taimire nei wa tau loan tātou whasanga tonu. Everyone is moved forward now. The government, the people, public servants is moved forward. Lewa ngā yo i rumba. Peitai. E leo talia ina lava e taitai o le tua ngai ma le chapipi le mea lea ungani e tuai. Ma e leo se tūranga le lei, le mea lea asiata, mo tato wha moe. E atangi ai lava le fe ese ai, ma le feitangai, ma le vaelua ina pe sa o lau sauna. E al tūranga lava ia, e pei wa ngai mai pea, whatupu tere ina pea lo lato tel tanunga e toi o meitau. Avele maa loa ele i uman no fo inga nei. Se ata ele en whainto e tupu se nā mea, ia o tau tino atu. En whai. Whaito e tupu le nā mea o uman whainga pālota e whiriwhiri ai, sa mōl whainga mālo whiriwhiria. O le la sa wali le lua tau sanga o le tau weina o le tunu. O le o se e whainga mālo. Ia e peo lau nā tala, a e peo na whailau tala mua mua. O i, e vai lua i nai whina ngalo tangata peo me vile te sao no mai ai. E sao a oe. Ia o le lava te talo i le atua, ia, talo si ia, taulu. Ia e furi maalia lo lato fina ngalo, se wa lava ia fina unga, tu lau lava fina wale. Lau lava whaafonga le tunu. Hawa maia, a yo i luma wha solo mea, o le tele o le oso whai ma le whai mai pea. E o a isi pupo ngā siri atu, e lore mata ngā, o le tupu. Le wa e vai le ungal whamsinonga le wa mai, Famonial contempt of court, famonial contempt of parliament. O la le si me siri atu i soli tu la fono na. Ta le si me siri atu. Ova i sini. Au i lava le pipi ia mai ma vatu pere tu ala. O lava ia lea au mai ai nā tātou ngā lua lo whātari le tunu. E la vātu langa leo au mai a vatu ma tele ai fua. Tu langa o le fete e nai. Maati le lava le mose tasi. Ia le tau whai atu tātou whainga malo, ina ia aru lo luma whiwhiringa ma tātou ngā ioi. O wale tina ena o Samoa. Malo whaaftai lau whionga i le taitai whono, lau whionga le Ministerial sunga le Laaulialemalietoa. Manatu, la sir ka whai vaiuka. E whai alo whātu le anga utirotilo atu ma maitau atu Samoa i whapuku ngā kalo ngā iou tu atu. E tau mai e mo mia e lau fionga sina malolonga walu le aso o whawhair whakwanga. Ai oi. Ia, ai na ta amata i tūlanga lava o le lau alunga. Ia, mana tu foi, ia la foatu. La foatu e te whamai a mai ali ta whaatala noanga. Wa te tau foi na whaisi na i puko kola malulu. Le anga e tau mai ai le whatu anga tele le nai o tu atu lau fionga. Ia, i fortau lau mel ne fiafi asiata marengang fia. I lo wala au mai foi, ia i o whai walo whirima wane yaso. Ia, tau ma whai atu lava po whea lava me sa wela wala au o ia. Tau ma whai atu lava. Ta lea lau wala au mai ne le fiafin nei. Ia le o mai nei tato tonga talo leo tau whai atu. Ia, o le nganga man wha moe moe ina ia tāpena atu nei tūlanga uma wale maru man pa ia maurungo se tato atunu. Whaftai atu foi Samoa le mai mo mai nei tūlau le fiafi, ia te tununga. Moa ni tātou awa no se tele mo le rumana. Ia tātou te whelo i pēma tātou whasoa i rungo le tātou Bluwave TV. I le tūlanga ina ia mawhaina longo puia li i tātou atu nui tūlanga lo whasolo ai ia tau lumanga o le awa unanga o le tanga luenga o ngalue ai. Ia mai se whai walo whirima o le tātou malo. Ina ia sira fia Samoa tūlanga lo tāpena i fufuanga. Nei ma le lumana ia wale tina ino si o tātou atunu.
Ai momoli atu le nganga whafteitele lau tapoinga, Samoa i tawhaiwhio le lalangi. Lo mo mai el tato whataltanonga nei. O le toi mo ngā lofa i whaiwalo whirimo le vai aso. Avel whamanuianga i le usunga fono le tato e kalesia e whakasa. Ia, o lo ieri fono usu i marua le vai aso nei. Ia fo i o whawhengenga taulangi, whawhai taulanga umolo usu fono mai le tato no whanga tu tonu i marua, ia tato talo i le tua i e sosoani. E umal manuia le fontanga le tato e kalesia. Wale lumana i o atina ena o le e kalesia ma le tua malon finangalo. Ai lo fatu asiata, whamanuia atu i le fionga le lipule ia nae mal tato televisi whasalalau. Paua lau tō whawani si tā por kalame mol vai aso fau. Whasoi foia mai manuia. Ia, matu tapatu dia taile i whamatafi mata whatofa. Ia, pe mori foi o lo whaanga i le. O nei le na wha uai ia ala fionga le varasi po le ioi. Tau anu whainga. Ia, pe le fia moria lo whaanga o le tau tapena tu fo ia ie. Ia, wale nei aso wa. Tau wai le tini le tangati asa parifia ngai fo i malo ma whanau. Ia, whaftai asiata. No manatu e, ia, la lea whaina lea langa leua e mai al Vaetele. Ia, Rosie, vi ia le tua jana whamanuianga mo oe, maritini o lo tauti ngā, e ala i sa ili ngā manuia e maisi e sa ili ngā susu e ngā ia onga ma le poto salalau. Whamoe moi le tua me uma, aua e te mita i le tūlanga whaea ina o oe sa taumwhai i eilo whaunga i le so, talo i le li ia o ngāna o onga, ia e te fo i mai i whanua e te sau e tautua le tātou atunu. E maisi le tautua ina o le tātou fufuanga ma me umolo o tō whenga luenga i nā, whaftai nei aso o i mulmanuia, tūlanga o whaunga, ia whamanuia atu fo i le tō tele, ma le anoa noai, alo mwhanau o le tātou atunu, na tō whau whatasi le so, ia vi ia le tua o nolo nā lofa malo nanga le lei. Ia, a mai aloi nā le Auckland University. Ia nai sauro le wha e lau master i nei, i le Laaulialemalietoa University. Sa nei fai for ava fai tu ava fai tu fava. Ia ma tausil tato ainga ia ma ai fu fonga mo me masani. Ia siata alofa tele atu mai Manuel le fiaf. Ia whaftai tele whaftai i lau taimi whaftai fo i awa noa o leo sila sila mea Samoa. Ia pauare o le mingi sky le iso na taimi e malolope mana vai le ai anu whaasaro atoa. O mori le anganga whamaloma rengang whaftai tele whaftai tau tua tinua me se wholo wa noi lunga le tāporo kalame. Alofa tele atu to e mose si fisau tainga le vasa fōua mori nei taimi whaasoi foina. Soi fua mai manuia. Whaftai, whaasoi fōua. Whaasoi fua. Ia, o le naua mai ale ma whaatala noanga. Ma le whioka le taitai fono, ia o le whioka le Ministerial sunga le Laaulialemalietoa. E paua le o le porokalame ke mauaili tu ai ngā staili lea. Ioi. Ka mawhoi le peia e bring home to your home. E whafonga i se ngangu wa pe ngā le. E au mai ai le tu ai ngā whai ngā lea e te nofo mo le whale e gives you that accountability. E peia au mai ai le tu ai ngā anganga whela tai fo i lele o tai. Anga i ante oe. Ioi. Ia, ele mauar ko inga kama fo i ka ko matua sasalu le leile na ai whawhitai e au mai ai o ina fo i momoli mai ei se sa vali. Ia o tu inga tai e te tau ona iai o le fo e iai e tatu tai. Kama fo i le e tu ua o lantou no fo vai loloa. Ia ai mawhai ona o mai tau te tala noa whaatasi. Ma tatou tali e, ma tatou jokes. Ua fiatu le mautau sanga sa e matua fiu e su e so wa vango se mingiska e sa lau tala wa uma mautau sanga sa peio le puking o la walu ya e sa pekale e o le fai pule o le tonu sa avea ma mingiska ioi e pa wale taimi e sa wa ilalo te ru tala no le taimi fo ile le fa tawa mo ilo e kis e sa lau tala na tatou i uma ma le toinga tulanga na nga pau for kai mi ke vai ia ui fai pule le matou no io da ule ka ui ngor mangong na le taimi fo ie io e sa ere pese mi siruki vai atu fa fonga e toi ata mai fa sufila ka ekis ai fa fitai fo ia itai e sa wale upu e masania ile atu no o le fuata malona lo o le tai malona taa io e le tu mau pe se me se tasi
wa mavai atu ava matu vasa sa tātou tau mawhai e wheso o tai o tātou tai whare malo po re mea o whea ofisa o whea le ofisa o ai o whea le ofisa o pai ar kai mingi e mwhaiangarua ai ke pua amara mingi ska e mwhaiangarua ai pankeke vatu ona wale isi tātou maa ke ki voilen ia au te iloe o tai e o mai lalo tu ua o lātou e tanga malu mo lātou ele whapea o le fia mamalu e pe saua i lalo tulou pe ke ku waro ngo fo vai lo po lo ofisa e sau lalo ko ke mio ma mamalu o le tunu e le va e ale fala o to o le mingiska o le tai fono o le palemia o le sui palemia ia po o fo le tai o le o le tuanga wala nga ya matou ni usila e mantua lo ia fo ia tai o tuanga e ri fa pe fo ile nga ta o le la to fo ile nga luenga e nga ile malo e oi tu la au manuiti ia ina ia sao mauli ia le fatu tenga fainga fainga le malo ala nga ile se malo nga le malo uma mo tangata ato alu wingo la tala e te mawala ilunga le porkalambe le tu ainga tanto wa minister mo tanto tai fa pe le ala foi le tati tamo fai tai ia e le matua mama potele lo na tulanga ai na ia tau mo fai tau te launga tasia fatasi ile tūlanga o tātou whaasoa, e me se fōi o whina ngalo sa saa, o le fionga li teitei whono, e me se fōi o le tātou whainga mālo, mai lātou o lo autu wha mai, ia, e whaatare tala noa, e tāu ai fōi, e kou ke sila fia ai fōi, ia winga o lea mingiska, ma lea mingiska, ia, e pei la fōi o le whaatare noa ma le fionga li teitei whono songa Laaulialemalietoa, ia, e te fiula fōi e te ata, e wa kousi le sila kulai le angoa i o le kalu. Wala lai matua te le talo tono si o tātou watunu. Ia e ono o le tātou watunu ua tau le o lava fo i wale fia ka mai ki o i oi. E koko le oso. I oi. O la ua tu le no ua tuai fo i o mātou fo i tamaitia ua tau le fia i oi kuku i le oso. I oi. A o le fia i oi kuku i le polovoni. O le ala foi la le na te le na tu i tu i le porovori ia ai uma enga ile o maini au vori te tele ale malo le ai se lu mana ia le ainga ai tele na pia uma to ta vili mai foi lele ma to fa moi mai ainga i faf ale ala u manda ia le nei fa tala doanga ia le o to sila tu o le matua i o ala vokalu o lo se la popo aso leo fu fa ile lenga ia fa ia ma fa inga koko inga i fia i u tai fa noia ia lisa me sili ale wo wa vai tu e pala le tele tu lo le fa fonga le tu ia ele o alisa ia ke lo mai si a pitonu uma e nana ele iloa e matua ta mau ainga le mineral na yo pala mau ele ona taru lava na e no foi ele ikuku ia la oso ia ele na talu na e no foi lo ele mau fanua e te le i tutu ia lava ele na e tu u yeise kia pula i te ilo ai ai pauale mele te alu ma e fai mai o mantou ia le io o mantou ia na o le laungongu ale mele le ai o le tūlanga le na le za tau whaafonga mai foi fa talo fa tu le to tele o tau umaru tātou porkalame ea me se foi o le tau wha po le sunga tui sa mau fatata mati ma le tausi ea le mafuta mai na i sini au sitalia mai sole to tele o to uma li ia nai mai se foi o le to tele o tanto i nai au sitalia o ma paanga fa talo fa tu foi sunga le fa fengainga ropen to baseve i o talofa ia ma fatua i o mana tu le lei ia malole mafuta mai mai se foi o kirisome ia ma le to mai monga ia fa pe foi ia fonga i le vai le mafuta mai foi bare to tele lava ta to lungo le porkalame ia ole na ua sa fauti le uto le fai mea tu sai foi o le fa tele noanga ma le sunga le Laaulialemalietoa boli fa malo tanto wa porkalame a tanto sponsors a Tasi Market le ngata ilea ia o le o nanga ia le fa fonga foi le sunga fa fenga inga to le foa la already mai ia ka ko wa ioi ia kalo lo i Samoa ia la fa tali mai foi le main star ma fenga malo ia e lau songa o tau na fa e lo sa e o mai fa container o mai ina ia fa tawina i le Tasi Market i te tonu o New Zealand io ai mai se o nanga ia e pei ona fa lau lo atu
Ia, whaatalofa fo i le tātou Pacific 40, ma le tālofa voucher whaaftaitele, mai so le 30 Saola International, tusa longa suaina o le tātou proklame, ngata fo i lea o le tātou color shop. Whaaftaitele matafele, ia mai se fo i o le tātou Maota Samoa service stations, whaaftai le tau longa sua. Ia, whaanga mo o tu malavenunga le tātou proklame, le nei vanga o le fiafi, tau olunga joy ma le tautua. Bo le nei vanga o le fiafi tātou whiloa, i le fiafi o le soataiau, sa i le tufo i Samoa, ia, pe maua mai se ava noa o kama ia wake lea inga kaule, maua mai ava noa i runga le proklame, ia, ma le tuofo o taiau. Lea na sau noa le sunga Laaulialemalietoa Polataivao le taitai fono. O le whatuatua i le tua Samoa utasi. Lea o le a ave i tutonu le mata upu le taro sanga i le toa tele. Pe mawhai o na uane i toi whaonga ina nei meo vaccination passes. Lea so fingaro. Ioi. O ioi fo iai au ia. Ioi. Tau si le file mu. A wai fiwa oe lea o mana whai au tui e te tau mawhai e te whaale fia iai. Si o mai ia kako fia. O fo i maisio tātou a inga nai walanga o le whiwhiri ngā ia le tangata ia. E a fuai le tui ma le tui. A o le o i Samoa. E entaito umai a tātou o le tātou watunu. E mana ia le nantala. Ia, tātou tau whaita talo. Ia, le lingi le finangalo le tua me se fo le tofa. Walanga o le utea o nei mea. O le fefe le wha mai ma le mai. Ia, ua filifili a fo ila tau ia le tui. A wala tau pisi al wha mai. Ia, la fo wala tau filifili a la tau ia. E tau ave le consequence. O le tūlanga o le whaamai. Pe ona o le tui, ai il tau fu ono tātou tu ua vanoa. Ina ia launga ta sia uma tātou, ta tala le vanoa e malanga ai o tātou tangata uma i Samoa. Leanga ua le vana whaatari mai wo mai pele. Ua nge i ka fiofi fu e le meo koviki ma nge meo restriction. Mai se o vaccine pass. La ua happy Samoa ma joy Samoa. Ia, ta urunga joy mar proklame le nei vanga le fefe mo swa uponga le sa dai o le fiafi Asiata fale balu lofa tele mo o jo soifua ma ia manuia. The reason why I love Talofa Voucher, it's easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele leo nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahuu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le Talofa Voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o e Samoa, whawhetai le afio mai, we'll see you again and God bless.